Selamat pagi kaban. Kami doa detan yang tumbuh pagi ke kebun kaban. Dia tu pukul 7.30. Ya, laban kami doa ngerumban hari panas. Tapi cuaca tu mana kaban? Mendung cuaca tu. Mungkin ubah matahari tumbuh. Jadi kami doa bermain di kebun tu kaban. Pada rumput tu nyu bergelabiat rumput tu kuasaan cangkuk baru tanam ku kaban nganya di bancet tu na boleh bancet kena racun mesti ka ada bantuan dia udah besar lah yang main tu bancet kuasaan nanas tu kenyak me nganya di temu de bancet nanas tu kada sia-sia kada puan rumput dah baru mancet berubah-ubah tu kerja main-main tu kaban. Setiap pagi bermain di kebun tu. Kerja tu sambung menyambung kaban. Hari-hari begitu. Terima kasih kaban kita terbisi mendak video aku tu. Iya kan.